ngiyayezwa ukuthi yani inkulu kakhulu lenkonzo hlangothi zonke njengoba ngijabona ukuba ngiphandle ngabe ndingenishaya ihlombe nishayele ithempeli lasothandweni amen ngoba liyahloniphana akweyiwana kuba kanjena ke bakhokheli ngiyanizwa bakhokheli abo bangani bami nayifisa into enhle lemiziyeni ngihamba yonke kuba kanje ngizogcina nje ngokubonga mina ngeke ngiqamba manga ngithi kusasa ngokwenza into ethile hey ngiqamba manga ngithela into yenzeka ngoba umshumayeli nomkhokheli babambisene nebandla ake ngigcine nje ngebandla uma ningabambisene nina nobabili phethe umsezi kaNkuluNkulu akuyi phambili ngoba nezingane zathi kuba khona abangani bakamshumayeli kuba khona abangani bamkhokheli liyaphidlika ibandla so ke ngiyajabula nje ngijabulela ukuthi ngelinye ilanga ngidodana ngifika nje futhi la ngizoyibusela ngibona into enhle kuyezwakala leli thempeli ingane zakwethu kancane khona engithintayo ngingakangena endabeni enkulu enhlenga kahlala yeyi bakithi khona igama elithi siyazidinga ezokumbonga thina esavuma ngani zakwethu sabizwa sasabela ngani zakwethu thomshembe makabongwe kuhle kunje kungenxa ukubambisana umshumayeli nebandla leli bandla kusuka kude ngiphatheka kabi njengoba abanye baba bazi ngisho kwashando la nganekho abanye basanda kubuza ukuthi ayise isibongo ukuthi mafethe ngithi ngumanene mina angithi manje khona ibandla ethe phecelezi bathi ngoba ngumanene igama lethi mafethe yingoba ngithanda izinto ezinhle ezimnandi lapho uma futhi einganeni zakude hayi nasethempeni lami ethempelini likaZonda phezulu zase zingiqamba lezi ingane mazingimbuza zingibizwa laduma ibandla duma kwaduma kahle ngani sakuthi kufanele ngibeke lokho leli thempeli la singaba nina ngihamba sengena nje nathi kusukapha bekumele shaka wena ngani yamkhathi uyenza lento emshumayeli ikwafanele futhi abantwana benkosi lento oh mama ngoba ithempeli onke amathempeli kumise thina uyabona kumise thina mfundisi uhambiwe lelethu umkhokheli angabazi ukuthi ngabula ngithi angithinte nje ngenhlahla uNkulunkulu muhle inhlinkane ekhaya kuthe sekuvele lo mkhuba sathintana nomvangeli udludla uthi asambe ngisamba nemkhokheli ngathi mina ngathi kube nginemali ngabe ngiyahamba wasethi umkhokheli uthola ukugibela ukuthatha eshow sabe siyela ngathi awukamenzolala ngicabange ngicabanga lolu suku lwalakha kwathi izolo wangifonela ayi mahle kodwa manga amahle wangifonela izolo ntambama khokhele ngithi siyahamba ngathi mvangeli ngeke ngiphumelele kusasa yini manje ngeke ngikwazi uhamba ngingedwa ngumkhokheli abakhokheli bangaka ngoba bengani zobafica laba bakhokheli fanele sihambe kusasa sohlanganisa amehlo nomndeni wakwamhlongo angazi noma bezwa nabantu imoto siyigibelela la lapha eSpa asiye renketing siye eSpa singisini la sithintana khona siyisho okanye umthunzini wena sila yathina show eSpa amen la sizohlangana khona abakhokheli akakho umuntu ozophathwa idolo nibatshele nabanye fanele siyohlanganisa amehlo kwamkhokheli Nkosi yethu simakade
leli ngiphathe nesaba uhlabelela uma seliduma izulu phela ngiyalesaba ngiyange elithi yehla moya oyingcela usebenze lokho kuthandwa uha uzosuka wehla umoya wenza leyo nto ngiyasaba izulu manje ngivele ngiyawuthi zonke izulu mayiphele ngiliphinde ndoze phele libuye kuliphinda uyehla ngiyisitha shambo engcwele ngenze lokho nalokho batwana benkosi senkonzweni emnandi inkonzo yokubusa inkonzo emnandi esibusisiwe thina bomama ngapha inzaba weba umama niyazazi nibakhulu kangakanani emakhaya abeningazazi ke namhlanje niyazazi awusho phela ukuthi ukwenzelana umyeni wakho khomba ukuthi uyazazi umkhulu kangakanani akhomba ukuthi umkhulu kangakanani hey mkhulu umama uyimanager yegceke yithi sibakhulu umfundisi nje waphuma la iswings inyanga ziwu9 mongameli wodokotela fuza ukuba nje uma siqhamuka nje kungaze kukhiphe mina udrink ngikhiphele umfundisi akakhiphele mina udrink ngamlethe emhlabeni watholela ijazi fundisi uma ukhona nje ungangazi ukukhipha udrink amafethu nesikweletu ngoba umuhlu nje ilo mama wekumithi inyanga ezu9 ekuphethe na umphethe wena seseswini umfunisa amasi umfunisa yogurt ishintsha ngekho umdlisa imfini ngathosiwe amafuthu ungawathandi sifike isikhathi sokukhululeka Nkosi yami uyedwa nakhona lapho awuzi ngishe wodini uzomcinga uthi kodwa sithandwa sami kodwa uhamba kanje ushahuta azala ingane nje kuphela ukuthi iphuma kanjani ihlala kanjani awunandaba nalo hey nibakhulu webe mama akazi ukuthi konje kwenzakalani uphela nje akafuna kusonda esibhedlela uzofona akwatete akasho ukuthi kodwa uNkulunkulu wami lengane abantu ngcono hey mina ngangalibona uthando kubantu abadala umama ekhulelwa amantombazana akhe amabili ngikhuluma ngothando batakwethu esilibona lapha esilwenzele la singomama ngangalibona uthando ekhulelwa amawele mama abantu abadala ke babemhlonipha ushembe kwathi uma engasazali umama elamanisa ingane ana 16 ezolamanisa ingane ena 16 years kumile wayecela kubaba ilanga lamalanga langamtshethu uphethe ingane ezothu kahle ningaphuma enkonzweni ngiyanilandisa nje ngoba kufanele nitshele lokho kuhmayelana nani webo mama uqinisela kanjani wazalela ekhaya akawudla umsuzwana akayidli ngisho kodwa ensilutho nje wona nembe yonke inembe yakhe amanzi ngoba walalela izwi wathiwa ungakwenzi ungisho enyangeni watetela ekhaya wathi umetete yona ngangayixoxa le ndaba ngixoxa ubukhulu kwesikhumbuzo wayithi uma setetele lengane kwasekusala lokho uma kuthiwa futhi omunye hawu kusasa akushiwa lakho baqala umkhokheli wahlabela inkosi yethu simakade wathi simi phambi kwakho angikhuluma abakhokheli ngomama bazazithi bazethemba funeka usethemba umama usethembe ngokudelela ngokweyisa usethembe ngentenhle uthembe nangoshembe wakho wathi sethandazile wathi shembe khokheli umangene wathi shembe umsebenzi izandla zakho la nqaba negama lakho lingathukwa uyathandaza nje wena mama kuze kufike lapho uthi hawu Nkosi yami alingathuki igama lakho ngoba makuvela lokhu kuthuka igama lakho shembe nangampela kwehlabelele Nkosi simakade uhlangene yazi yazalo yesibili ingane aphandle kwesibhedlela amawele ngikhuluma ngokubaleka komama ukuthi kunje nje obanihlezi lapho nje nilapha ngomama ngicela nazi bomama ukuthi bakhulu kanganani kobaba ngiyafisa noma empilweni yabo bezihloniphe ningabakhulu kodwa kuyadinga inhlonipho iyadinga inhlonipho futhi kuyasetshenzela ukuba inkosikazi uyinkosikazi nje ngihlasimba wathi kusetshenzela kanjani ngikhuluma ngenhlonipho uthathiwe emzini wakini wazogana ngizwe kancane umshumayele ekhuthumayo ngoba bengifika wazogana la emzini lapho gane khona watshelwa ngenhlonipho Mumbu umama ongahloniphi la ingane khona Mumbu uma ngiqale ekhaya Mumbu umama owehlisa isithunzi somndeni lapho gane khona
Usehlisa kanjani isithunzi lapho gane khona? Usehlisa ngokuthi sonke isikhathi wena uyasola. Umkwanjalo uganile unkosikazi noma uma unkosikazi nje lapha emva kwini kodwa ngiyacabanga njalo uthatha amacala uyinkosikazi njalo lo. Njalo uthatha amacala. Wekuyifuthu konakelephi kuwe? Sihle ngikhuluma ngenyanga yomama esiqede izolo. Ukuthi kahle kahle ngenzeka ukuthi uMethinta umshumayeli ekhuluma ngendaba yokuthi omama esikhathini siphila kusona bayahlinzwa bayabulawa bayarepa. Ngempela isikhathi esiphila kusona asisenayo inhlonipho. Umuntu wesifazane wayengathintwa nhlobo. Ngisho empini wayethi mesethena esengena phakathi sephenye imapinifa iyeko njengamanje bengakubhaxa nje kwekubuka. Kusindela ukuthi yamthini kubhaxa wena ukukhahla lokufa wena. Sebekhohliwe ukuthi njengoba bengaka nje siyimbokode singomama. Kodwa ngiyayibona imbokode la ekhaya. Kuhle kunje imbokode yase othandweni. Amen. Awubakhokheli anginifailisi ukuthi niyakopisha ayifisi into omunye umuntu kube yayo ngoba uma ufisa yabona nje iso liyathakathisa ungazi uthakathe. Ufise umama sifuna omama banjalo sifisa omama ababunene umfisa omama abamela amakhaya ngokweqiniso. Esikhathini esiphila khona besifisa omama abakhulekayo. Ngeke umphathe bomama kabi uma ngithi ngolwesine ngidade lo mama bahlanu bengasona isihlanu ngiya kulwesine ngizibuza ukuthi ke bomama uma beba nezinkinga ngoba hayibo sikhona izinkinga bakhuluma nobani ngoba uBhombela wathi asihambeni ngolwesine sitshalo lusuku wathi asihambeni singolwesine siyobathola lapha abantu balokusamba ngolwesithathu sokushilanga manje shintsha lolwesithathu. Ngoba sethenjiwe inkosikazi ehluphekile wathi uyifica kulwesine. Uma wena ngolwesine ungahambi ngolwesine ngiyakhumbula nje nangelinye ilanga bomama ake sikhulume lethe simunye nihlangene batakwethu ngempela kusekusalelepe sise kwathi omunye umkhokheli uMasabelo wathi uma uhamba ulwesine uJulie usithathaphi isikhathi sokufaka isicathulo. Ngoba ngempela kuthiwa ngelinye ilanga kwabuza omunye uma kwathi ubuyi khona ulwesine kwafika kodwa hayi asibonanga ngoba uhamba la luyaloba unyawo lwakho ukuthi uyapi. Sifile esikhathini esizima esidinga umkhuleko endlela ezinkulu. Ngiyacela bomama njengoba sithi senzelwe lento asenzelwe khona ke ukuthi ingane zakwethu siqhwakele sibe babi bebe babo baba sibe bahle thina sodwa basithandile. Mina ngiyangimangala nje ukuthi umuntu uma umshintshela kanjani unkosikazi wakhe. Awe baba umshintshela kanjani unkosikazi wakho? Umshintshela kanjani unkosikazi wakho lo muntu owamlwela umncenga ukuthi amakhosikazi hayi cha kaningcoma sinezibindi sikwazi ngane zakwethu uthatha kwakhe imndeni. Imndeni ingaka nje yakho omama kufika insizwa yakwaZulu futhi ngiyakuthanda kufika intombi yakwaShandi uyincenga ngisho seningodi selukhona uthando kodwa ingakangeni bisilokhu ibhala phansi isiyathanda sekuhlangana kwemndeni ukwanda komndeni yithi labo esikhona mfundisi esenza yonke lento uthanda umuntu ongazi ukhule naye uzumlwele ngiye ngibone kwenye indawo kwathi ingane umkhonyana kuya abakhonyana umkhonyana obefikile bezokhonga yayisizwe inkosazana yasithi abantu ongcengela phela uma engabizi kakhulu akwasemzwela umuntu engamazi engakayisho kuye ungabizi kakhulu ningasibukeli phansi kodwa kwakwenza basingabukelwa phansi inhlonipho. Ningalahli inhlonipho wemama niganile emendweni. Ayifunakala inkosikazi enenkani. Ayifunakala inkazi engatshelwa. Mina angazi ukubukwela ayifunakala inkosikazi engalale. Inhle inkosikazi ehloniphayo izihloniphe ngisho ingane zayo. Utsho umunye kimi uyayibona lenkomo lezi inkomo ezimbili lezi ezu4 inkomo impela zokuhloza ulokuza manje lezi inkomo uyidayisa wena ngoba sokusheshe sikufela. Wethula ngathi na ngathula ngathi kodwa Jehova ngoba ngiyiphethe nje angithi nazi ukuthi ngiyiphethe uma uganile ukuthi umkhwenya akaseko ugana ngisho indoda isifile. Amen. Zikhona ingane ngase ngithula ngithi kodwa lo muntu ngizingayidayisa imalini yona lenkomo ngiyidayise ngazi ngade ezami lezi inkomo ngoba izomnikazi waso. Uzothina uNdlunkulu uzothina uGabi uzothi ukuthi uma umdayisa inkomo ngoba edayisa ukuthi lezi
hayi bona manje ayisaphili enye izela inkonyane ngoba uNkulunkulu ngoyinga wovuma basiyinga ungabufuni ukubizwa ngesihlakaniphi umuntu obiza mhlawumbe akudelela womshaya ngoba esikhathini esiphila khona uyakufela nje nokuthi ena uhlakaniphile ufela ngisho into yakho ngishilo ngathi iso lisenhlizweni inhliziyo umthakathi yedlula yonke into ngoba nikhona nje angazi ngicabangani ngoba nikhona nje kungenzeka nje ngiyanibazisa manje sikulolu uhlanya ukwasilaya umshumari ukhathi ngeke ngingakhulumela ithempeli uma ungiqosha nje ugogo unakhona lapha esuka khona lelezingane lelithempeli kuyazwakala mfundisi mhlasibe nawe ngomunye nje mfundisi wawulwa lezingane singafuni izinto ehle la lezi ingane eningi zazo ziyangazi zingathi ungakabi kuhle kanje kuthiwa yini le khona into ekufanele siyicabanga enye into ngani zakho kufanele nilalela abakhokheli ngisho ingane uyizele imifuna ukuphumuza ubaka beqale bethu kodwa sekwenze njani imifuna ukwandisa nje umuzi kanti futhi ufuna ukuthula kanje ukukhuluma kuthiwa inyanga yezulu yathi uma ubanga insimu nomfowenu oyiyeka ayilime yena ayebo kuyezwakala bantwana Nkosi kuyezwakala ubaba inyanga yezulu yashiye ukuphakama ngoba engakuthanda yasihamba isifunele ibuhleni ngoba kuhleli kukuhle kangaka sebonwa yithi-ke ngoba ubuningi bayabona ububende kuyezwakala ithandwa sami isikhathi esiphila kusona ngani zakho besidinga umkhuleko kakhulu sikhuleka ngempela ngoba sikhona nje singomama nje kufanele sihloniphe nobaba behloniphe omama akakho umuntu ongabuzwa ngiyakwala lokho akakho umuntu ongabuzwa batho uthi hawo waphuma ngesikhathi emsebenzini angibuzwa uwe ngibizwa uwe emzini kababa umbuzo kufanele phela ngimbuzo ukuthi wakwenze njani akasafona nokufona noma efika late kufanele ngimathi baba sekwenze njani angiphendule ngamoya ngoba sonke sinenhliziyo abakini musufile nje mfundisi kuyothi uma ufika la kofika khulunywe noma kodwa uqala kuthi ubukuphi wazini ngomfowethu wena waziyo manje leli gama lokuthi amadoda awabuza hlabone amadoda lawo ngoba kukho ukubambisana lapho kuyezwakala bobaba ukuthi niyayibona into enhle yenzekela ekhaya ngisho usuku lomngakho nje ukuzalwa uyamathi uzalwa nini ukumdlalise nje umshange surprise ngosuku lwakhe awuyebe baba into enhle kangaka akani khona abantu emva kwami abangazi igama lokuthi ngijwayele ukuthi sithandwa sami akuve kumnandi sithandwa sami ukuthi sithandwa sami ukusho uqasika inyama ukusho noma uqobani ufika uthi hawu uyapheka sithandwa sami athi yebo baba nina ngifuna ukubizwa ngobaba umbise ngomama mina uma wami mazungu ngisithandwa sakho uzungibisa ngomane nani ndayisa amathumbu yini ngiyele igama ngiyolithola msukani uthe ujabulile umuhle ngalelo langa uyobize khonini wokubize nje sithandwa sami kodwa ulala kanjani umbuzo uvuka naye la hayibo sithandwa sami wona ngathi ufile kuyezwakala ukuthi sithandwa sami nomama athi sithandwa sami kodwa sengabajoyela abantu besilisa okwenza uhamba uphela indaba kasithandwa sami alipheni ngapha koma ithandwa sami abanye ngiyabakhosha ingalisebenzise leli gama lokuthi sithandwa sami kuphela bantu Yesu lefuna uyamfuna ukhamaza empompini hawu sithandwa sami hawu baba kwenze njani sithandwa sami athi sithandwa sami bengikhelela amanzi apha empompini uyabona ukuthula koba khona leli ekhaya abantu abaningakusho niyabakwaleta omama awumama phela ufana nezingane njengani ngoba nani fana nezingane umuntu wesifazane ufuna ukuthandwa futhi umuntu wesifazane ubeka into encane owayenza mzukwana nithandana naye uma ungasayenzi uyabona ngathi awusamfuni kuyezwakala umuntu wesifazane unjalo nje lento ukuthi ibe 50-50 sebenzisani lelo gama elodwa owamjwayeza lona uma seliphela uma eqhuzuka lapha noma uthi hawu kwenze njani sithandwa sami ngiyaqhuzwa hayi ubungabonini bungabona ubona icebo uyaqala namhlanje yokuqhuzuka nje qhuzisa angisazi ukuthi manje ngasakuphelele buthawu una ingane yabantu limali uyingane yabantu umntana omuntu kumntakweni lo omthandayo oweza ngaye kuleli iceke
Kubuhlungu mangabe uganisa ushintshela umngani wakho. Kubuhlungu kuleli bandla yebo kuthiwa nganona amakhosikazi abe u20 abe u7 banjalo. Cha ngiyambona kodwa phela baqinisile ngoba bebethi ena kwakhisha ubambo lu yiphi indoda enobambo lodwa ngiqamba amanga njalo nanami. Wonke umuntu unembambo oyiningi. Lo ngathi kuletha lo mlethayo umkhiphela ubambo lunye. Nalo mlethayo unobambo alulodwa nje ubambo lomuntu. Ningawaqamba amanga imbambo zalaba bantu siyalingana nje. Uma ngabe thatha wesithathu kusho ukuthi olwesithathu uyathatha futhi omunye. Uma thatha lo uyathatha. Koze kugcina ngoba kwathiwa ku7. Kuyezwakala. Awungakapha. Amen. Ngakapha. Hayibo kunzima webo mama. Ningangizwa kabi engishaya ngawani oqhwasha. Ningangizwa kabi uma ngikhuluma kanje batwana bezulu ngoba ngumkhokheli phela kufanele ngibuye ngikhokhele ngokweqiniso. Ukuthi isemthethweni le ndaba kuphela ifuna inhlonipho ungenzi njengophetheni olwa nendoda olwa na story lapha ku story sibukayo uyokula uphetheni nendoda ayilwa indoda yamthanda uphetheni manilalela kahle ngoba ithe mase khuluma lo ngapha hayi ngapha bisithi indoda ayi bengakacabanga lokho fazi wesibili ayizwa lonto uyamthanda okunye kwakho kuvulwa yini njalo. Uyabona umuntu wasilisa ngoba ngishitha ufana nengane nawe ufana nengane ngapha kodwa uma kwavulisa kuvula kanje isikalo once uhambamba ephutsheni phela sikho isona senziwa laba bantu zimbili isona abazenzayo uma kwakhiwe isiganele ukuthi ungondle kuyezwakala alikho into ehlula lokho mina ngibe nemuncwana nje ngiphathi kwamanye amakhosikazi ube ngane wena ngingagula indawo kwathi isikhathi nokugula njalo kuze kunayizwe lo we baba uzokha lokho aqamba amanga ngapha ethi nguright ungeright ungawaqamba amanga wosondela usho kumkhokheli ngihambe ngiye kumyeni wakho ngombuzo ukuthi sekuphelele ebuthi isithandwa sakho lesi udlalana ngengane yabantu ngoba kusemthethweni uma umuntu azaca nje phela emehlweni akasalwa athola uthando kuyezwakala ngasathi sihlangana ngokuthandwa lezi ingase zalapha sikhonjiswa zikhombisa ukuthi sithandwa kangakanani singomama kuyezwakala bo baba ngiyayicelela njengani zakwethu ngaso sonke isikhathi akufiki ukuthi ngingakhulumi kobaba ngoba baba abazi ukuthi uthando egcineni mina ngibambisisa igama owalisho kimi ebese ngibona ukuthi nanze engasashiwo sengasashiwo udlala efonini udlala nomntana omuntu nawe ngapha manje bafuna uqale wena ngaso sonke isikhathi kanti ngazeshela yini ngoba kufuneka wena uthathe ifoni uthi cha mntakwethu bengifuna ukuzuyisisha usemsebenzini awumakabonga uThixo iliyakhala uthi angisho lutho sithandwa sami ungathi umaka bani sithandwa sami akuthi ukhuluma kufonini ukhuluma nomuntu okude angisho lutho sithandwa sami bengifuna ukuzwa impilo nje sengabathe ngiyaya zapha angimboni ofana nawo uyokhukhumala lapho uzube uyabona uzube mnandi egcekeni ngoba ungconywe yithambo lamathambo akho manje bengasasho baba lokho ungicinge ifoni nami ngucinge hayi akuzwakali kahle kuyezwakala bo baba futhi siyadinga uthando hayi ngithandwe nonke dodwa njoba uyesho nje komfundisi ovama kusho ngothando ethi mina ngifuna ukuthandwa nathi siyafuna ukuthandwa senze izinto ezinhle nabo baba nganza kwethu nibathenga izinto emnandi ungabonakala indoda la izishaka ishethe zakhefuwa la awu indoda yakho wena amabhayi ushaya left and right amabhayi abuzwa kuwe amandla yona nje yazi indoda ayiduri kakhulu futhi ijabula kami nevest ukuthenga nje ivest ulisonge kahle ubusubeka nje pheka kombhede angazi ipresent yakho bakade uyayazi ukuthi khonani phakathi yezwakala bomama nangapha ngoba kudlala lo mdlalo onganza kwethu sifuna uthando njoba sihla ngithi wonke umuntu abe munye nje ebebumbetha kasemente ngoba njengamanje nje sikwakhiwa lolo thando kunothando njalo la othandweni babumbene akakho futhi ohlakaza lento akekho woqala ngokuhlupheka uzobona singabe mafeje nje kakhulu kanti hey maye babo sicela uthando nako baba sithande siyacela ukuthanda wenkosi yami
ngiyacela ukuthandwa nje ingakho sawasanga ngishiye ingane zimbiza ngesithandwa ekhaya ngoba ngijwayele ukuthi isithandwa sami ngisho ngikhuluma nengane isithandwa sami kusemlonyeni wami ukwathi umfundisi engingakhohlwa kanti kwakomfundisi untombele isikhuluma lapha ngibaphathe ngibapha umoya sembakhokobisela kama airtime phela abafundisi bakababa bebahamba nabo hawu isithandwa sami kade ngekafika le wathi hawu ngokhe ngase ngithi umfundisi uthanda kulona uthanda umkakho phela khona uthanda ukuthi isithandwa sami usebenzise luka baba nomama thande nje umuntu ngisho ngeke hayi ngoba uthi usithanda ngiyangitshela bathi ukuthi uthando lakenge bathi ukuthi uthando uthanda uba nithandana cha ngisho ingane engakesithandwa sami wathi wamuhle umuntuzo sengidlule kusithandwa sami ngoba lento isegazini akuba segazini ukubizana kanje noyibona imizi yokwakhiwa akakho futhi ophuma njoba ngithanda ukuganwa kanganje ngane nize nikhohlwe hey ikhohle baganwa bese bekhohlwe umuze bala umuntu emehlangene namanye amadoda athi ngiganiwe mina angishanga uqhosha nabafazi abangaka unamanga uyedwa inqwaba umuyibuka emehlweni omhlaba kodwa uyedwa uyedwa futhi angizwani mina nomuntu osilisa bobaba oganwa ingane abantu kuphela iminyaka izibo u10 ibo u11 ubuso uthi ma uyamlamanisa usiyinga yini impela lapho hayi ngeke useze wajwayela nje lo muntu ubunzima uyabuthwala kanzima akafuni umuntu wakhe wazi ukuthi umuntu wami mina ngiyanyanya nje abomama angifuni umuntu osifazane noma ethi anginankinga komuntu onankinga indoda yakhe mina ngiyathanda umuntu umekhala khala indoda yakhe fazi umuntu othi awunankinga welanywa uzosibona isikhawu bangelenye ilanga sedlula saba ngalolo hlangothi uyazi lesisikhwama sifihleni phakathi uNkulunkulu akubusuku bonke uyasazi isikhwama saso wawuwe kodwa namhlanje khona usunomngani wakhe cha kunzima ukwamukela singomama kodwa ngoba sosuka kwenzeka vumani phela omama ngoba sebeze bakwenza kodwa kuzokwenziwa yini ukuze kwenzeka kuzokwenziwa ubaba ngoba eqondisa ikhaya lakhe ngomoya nangomusa egcekeni kuyezwakala baba kuyezwakala ukuthi akukho esingakuthanda kodwa umumbu baba ohlala iminyaka nengane yabantu sekube mawuthi uyamlamanisa you are wrong salusuyeka nje uma ubona imali zakho ziningi asidliwe zingane zakho kube mnandi sihambe sivakatshe siyolwandla hayi thoma nazethu awayolwandla kuthi angisenganibona njalo kuyavakashwa ngelinye ilanga la umama kethambe nje kumthatha umkhiphe nolala ehotela nomntakwenu nolala ehotela ngolosine nje mina ngikhishwa uNkulunkulu siyahamba siyemhlanganweni lapha athi unomhlangano ngapha eThekwini wangikhiphe ngasaqali asambe ma ungizwisa amanani solala ehotela nangomay ngangilela ehotela le ngane yami sasiphela kuphunywa ebusuku lapho kwathi izogradwa ngoqala ntambama hayi ke sayilalela ehotela hayi ngijwayele ukumthopha ngangathi ishanda inyanga hayi ndoda ifuna ukuthoshwa phela ngani zakwethu niyazi bomama ufuna ukuthosha indoda ingazithi ngangayilanga gana into enje onkosi ethi simakade simi phambi kwakho anifuni ukwenza lutho nibakhamisela nje kodwa nifuna ngenza mhlawumbe ngicelela ngapha nje nana niyenzi lento ukuthanda ukubona uyazi umyeni wakho umjaja lapha esiceshini ukuthi hawu lo uthi uganiwe ayikho indaba woqala ukucobezela isingane zakho ugcine ngawo ingane yakho ufuna egqoke kahle omama iyanhlimbo kodwa ngiyanakhisa ingane yakho ufuna igqoke kahle ngoba usibuke ingane yakho lapha usuyibuka khona enganeni yakho indoda yakho ufuna igqoke kahle imisebenzi akho indoda ezothathwa la ngeke ithathwe abantu bazoyisaba oClever ngoba bazobona umuntu hayi khona umnakayo ngezwakala bazomthatha oClever khona abanye abagano bengaqondile ugano lapho ngenxa yene emuva nenza uphupho obuyingayinga ngisho umphakela ukudla umphakela njengesiboshwa umphakela platini elilodwa kusho ukuthini lokho umphakela njengesiboshwa ingane yabantu
idla kanjani ingane yabantu eplotini elilodwa ngoba fanele ubekela ukumaya ubekela hey madoda ngangeke ngigane namuntu mina angeke ngigane ngoba umazungu wayengiphila intando yokuthi indoda ifuna ukuthanda ungasuka eduze kwayo ngisidla ubususihlala lapho uyixoxise kwehla kamnandi ukumaya uyaxoxa nobaba ulanda udrinki wenza lokhuya uyaphuza ubaba injalo intando kuleli bandla uthatha imali yendoda uyisho komama nempatho uyokhendla asikhendle leli bandla senzohlala sihlalo bengisakhuluma le ndaba yokuthi abo mama ngicela bengithandele obaba ngicela obaba bengithandele omama bengabo mama zintandane nikhona uthanda kanjani unkosikazi umthengele khona baba bathi abafazi abathenga idwaba uyamthanda lo mfazi uyamthanda lo nkosikazi wakho uthi akathenga isidwaba semvunulo kanti uthengani konke ngoba lo muntu wena wathi uyikho konke kuyena ufuthi akakubize ngobaba baba ngicela imvunulo ngifuna ukuthi ngithanda into ethile umnike uyabona wenza amadoda ethembeza nje uma sefuna ukugana akuphatha kahle ugade lapho ke ade engakwenzi akuzokwenzela ufuna ucela ukuthi hayi sengifuna ukwandisa umuzi kababa hayi ucela indoda ayicela phela ukugana webo mama uyatshelwa awubo ngiyakhuluma ngakapha bomama basafuna uyatshelwa bomama ukuthi ngandisa umuzi kababa kwanele nje finish wena ubusuqokama Omagama kunoma kufica loya afuna uqokela indoda ayifuni into sikakhulu uhlala into nje enganamsebenzi walutho Staboni nje enganamsebenzi walutho ehlala igula njengothisha ayifuni nje ngaleyo xoka umgani indoda yakho uthi umutshe ngapha wayesho njalo usayi ngangani umyeni wami nishado ngangithi qala ngithi usayi ngahamba wathi mama mntanami ungayibizi indoda ngigama ngicela ufunda ukuthi mthiya uthi indaba ezitsha ngase ngijwa ukuthi indaba ezitsha kodwa nje sisayi sisemnandi ngangikhomba nje ukuthi sayi kube kuhle ajabuliswe yikho lokho ngikhumbula ngelinye ilanga engikhulume nje kokugcina ngisuka ekhaya akazi kusuku lwakho lokuzalwa ngathenga kahle ipresent enhle ngayisonga kahle ngoba ngiyamthanda lo muntu othanda indoda yakho uthe isonga kahle ngagibela niyezwa yini ngafika endlini nokhiye wami phela sasihlanganisa amafa shado wami wabusiswa kahle kabi sihlanganisa amafa ifa lami elakhe nelakhe hlanganise nesithuthe esingasebenziyo ngoba wayengithanda wayengafuni yona imali yami wayethanda walibona ukuthi andiyangithanda lento nama ngithanda iyacokama lento noma kufika umuntu lapha ekhaya angise ngithatha imali yami ngothenga udrink ngithi ngibone isiyatatazela izoguqa izombani ngizobanika bephuze idrink ezwakala uxoka uma ngifika lapha eMandeni ngifika ngiyavula nokhiye wami ngisiphe itshetha ngangithi baba ngiyeza banganaki uyazi nje yabona ukuthi mina uma sengithi nje angimboni ndofuna kanje wayeshando mhlawumbe ade lethi maphela inyanga ngizothanga ngithi wendaba ezithu sengilishabe lonke ishow yini sithenjo ngithi angimboni ufana nawe ethambisa umaye enganeni ugibela ngithi uyazi ekhaya elapha ngkhona ngithi indaba komkhulu avela dansa udanziswa lo sengihambe lapha eshowe ngiyahamba ngiyathenga ukudla kodwa sengithenga angimboni ofana nawe indaba ezithe ngangamboni vele ngangani indoda enhle mina isho ngesitho sayo esihle isho ngobuhle impofu uyayazi uma uyabona ngathi kwathi ngomgonqo wami bathi awuhe bathi leli tshitshi kodwa lo unakalayo umgonqo wami ekhaya bebona ngathi hey ngangahambi nje phambi kwakhe ngihamba emva kwakhe ngoba ngangamboni bazoze bengithathele into omhle kangaka cha ngifuna ukukhohlisa bangani ngitshela ngothanda uthando ngiyalazi uma ngifika lento ngiyafika ngiyayibeka ngavula endlini ngiyayibeka pho kombhede kuseduze phela eMandeni ngangibuya ngize ekhaya ayibo ngamlimaza kakhulu uma efika uyabona present enhle kanje uyithengilwe anganihle nganthenga ishirt lesonto neduku lakhona ngase ngusonga ngase ngithatha isithombe sami ngosibeka isithombe sami ngosibeka Unisombe sami esitshela lapha ngiziswa khona uzongibona nje abonti nangu malayitshana ngibeka hayi ngase ngibuya uma ebuya
umanyosi bakuthi uyacinga kuthiwa wancinga ngeke ukhona la kahambile ngase ngimfonisa khona umkhulu umhlongo kuthiwa uhlangulule ngakabe ekhaya ngase ngithakalela awufonela umkhulu ngisekhaya ngempela hawu ungenzani kodwa mfethu ungenzani kodwa manje ungasangilindi ingane ngathi nami ngazi niyezwa uthishwana uthe suka ngakusasa ngiyambona uyafika ngqo ngikhuluma ngothando njalo ngikhuluma ngothando bo baba ekudambama phuma umsebenzini wayibona ezekhaya uze kulomntaka wabo yimina niyezwa ukuthi umnandi kanjani kuba umama ngimdobe kamnandi ngikhumbula usuku lakhe nje ngalwazi angisho nje ngofoni happy birthday cha adela nje ngayenza ngathi present ngase ngimshanga surprise ngayibeka pho umbhedo wakhe ngasula kahle uyafika phela eclinic ngasula kahle ngabeka kahle endlini ngashiya kanjalo sengilungisile ngisukela vele hayi thina ngiyayidla ke inkukhu mina mfundisi naye umntaka othi wayidla ngisuka vele sengilungisa ngizoshiya kanje bese mbeka kanje uyithi ngikhona kwasanga kusasa waphuma emsebenzini wesakini niyezwani bo baba niyathandwa nina kuphela laba bebengathi kufanele nithandwe kanjani kusona namhlanje babizeni ngoyithandwa zami ngomntaka wethu akuyona inhlamba leyo ngisho ngasho kuzwizwe uzozunga ngathi wangikhetha ungamboni angiboni lento mina yenu enibangayo yobuqili bobugebengu abanye babiza ngale ngangothandwa mina ngapha nguma weingane awu cha iyangicika lento ayizwakali kade uma weingane hawu mina ngisithandwa sami njalo nje ingane zakuthi ngiyacela niphathane kahle bo baba uma siganene nathi sine challenge njalo banayo inyanga yabo labo baba bafuma ngama mangana sukanisa lalela zingaki namhlanje 1 sense 1 thina singobaba yo baba senzani lapha ithempela sothandweni lesenzani celebrate usuku lwethu kuyezwakala ungantsheli ke lento ontshela yona thanda indoda yakho njengoba uyithanda wena uma uyithanda thanda umyeni uma uyithanda baba thanda umkakho uma uthanda ukhilimu uthenga umkhilimisi uma uthanda uphawodwa thenga umkhilimi umenzise into yakho nje uyayenza yonke into uma uthanda ufaka thenga le oil yakho ngapho mama thenga le oil yakho khona amashatha athi ungabafana la adula ngempela kodwa uma awaduli konothando surprise indoda yakho ishethela ihlele sonto awe babo Nkosi buseni kuzwini